ima ovako 15 mjeseci. Pa dobro, to je već formirano. 15 mjeseci. Da, ali ovako poput i njega. Možda i grebeno i više. Ovo je moja, to je... Znam, vidim da je ovo... Alo. Dobar dan. Kaži, Evu Pragovac Mnizu. Aha. Mi smo u Kragujevcu, a vi možete kako da zovete. Ako hoće da šeta. Hajde, hvala. Fali mu P1. Volao kao stručnjak da vidiš da čak... Pa važi. P4. Uče rano uvijek u Sivlju. Opet. 4 kruga, Mrki, 4. 5. Još jedan krug. Nema više molim, nema više u ovoj kategoriji. Cena. Ovaj mali je 9 mjeseci, on je 10 i popak bombasu. Ovo je kod mene, ovo je kod umorka tamo. Ado, to je treba da se formira na rastu. Šta mi sportom pokazati? Ima sport, kazić. Nije šapaninac, ali zreo šapaninac. Nova kako stalno plako i on vlati dođi kod Oni su tu. Pa nemoj izaziš. Pa da ne smetam ni krči čovjek šta ima veze. zove Bjekljan, Nešo, prijatelj ima tu prolazio pored njegu da se mirci. Njemu objasnim gdje je to. Ovo je rođeni brat od ove što se Milovanu da. Ne idemo tamo, Beli, ne idemo na Simiru, to je preko Rače. A ja sam sutra tamo. A za Raču, pa tamo se govore za Topolu. Topola Rača, bre, biti čoveka znam. Topola Rača. Pa idemo, bre, po Batuču. Daleko mi se obilazi. Ali on je sutra na terenu tamo. Ja radim po terenu, nije problem. Nešo. Dobro, da uzmi broj telefona od čoveka koji će izaći da stvari od ove štenci. Aha. Mislim da je negdje oko 16 dana. Promjena bi već. Dođi, Brice, dođi. Duže ga malo duže. Što ga ti ne voliš? Ja ti kada digneš u glavu. Ljubi me ovaj nebesa što trčim za ne. Jel smijem da vam snimam psa? Ja nisam vidio. A koja je rasa? Jezin. Kako ti izgleda? Super. Dobro, ali vidi se još mlad, brat. Baš se vidi. Treba da radi to što treba. Dođi, Brice. Jedino buve malo ga muče, ali dobar je. Nisu on kod tvoja, ne povljivi. Dođi, Brice, dođi. Devet mjeseci. 86, 7.
Ovo ti je Znam, brat. znam. Kako je prelepo uglovom pas, baš lepo uglovom. Baš lepo. Bolja leđa ima ovaj, ja. To mu je Ajmo jedan pobednik. ovaj što je kod mene. Znači, ono je moje. Ajde jedan pobednik. To mu je